Ufunani ingane yami? Uyazibona ukuthi umdala kanjani? Waya pass isubject yakho kuphela. Wamanye wafail. Umenzani lo mntwana? Uyabona intanga yakho lena uyibhekile, awuna ntanga wena. Awuna ntanga. What about career yami uletha abantu la? What about career yomntana ujola naye? Ningilethela abantu, why ningilethela abantu la? Ngoba ngizamile ukukhuluma nayo ngalo. Why ungazanga kimi? Sozoletha amakhemera. Azoyenzani umdala? Sikhuluma ngithi. Wena ngincenge wena. Lo muntu unyamfundisa lo. I-student angifundisa khona. Ngifundisela ngaphansi. Nangaphansi uyamfundisa. Nyalamba endlini akangenza i-mindset yakho idizi nana usensana olengwana uhloli. Lo muntu una 18. Sekuvumelekile ukuthi singathandana musi. Ngicela ningiyekeni. Ngiyakubonga mntana wami. Ngiyabonga. Mthathe ngikupha yena yeso. Mama. Awusa exist la kimi. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope@30.today. So guys, today kin boxa di tsweke Mam Jabu wa tsaba Aus Blue hantle ke ikutlwa ke sa ikutlwe hantle moyeng. A Aus Blue ke na le ngwana and eska ha ke na le ngwana so ngwana ka ke ngwana o brilliant o bohlale ebile ke ngwana o ikenelang ko private school o itholetse di bazari. A wa tsaba Aus Blue ngwana ka ne le bana ba hlale ha ulu too much sekolong a qetela ka grade 10 a thotse bazari lo kena private school ka baka la bohlale bae because of nali brilliant a hlola bana ba bang sekolong be ba montsha ba re ka baka la o bohlale too much high private school a re so Aus Blue interesting inkutlisa bohloko no ngwana ka private school ngeo o sa utlwana le Dlamini ke teacher a utlwana le teacher eo a re so Aus Blue ke buile makgetlo ka ko teacher ngeo ka lo mkhalmela go kopa o gawane le ngwana ka ke kopa e seng a go tsa Aus Blue hana ntho ka etsang ke kopa le tlo nthusa gore ke lo bua le teacher o go tsa ba ke kopa o gawane le ngwana ko bana ba tlo ngwana ka a tistepedi bukeng tsa ba tlo ngwana ka tistepedi because of ke a tseba ke ngwana o determined ke ngwana o focus ke ngwana o sharp fela so ke batla go fela le lo mpuelang le yena teacher eo ibile ngwana ka o sentsana le monyane so guys ntho tlo etsa ngo e hantle no ke tle le Mam Jabu ke utlwa Mam Jabu gore bothata ba ekeng ke tlo utlwa story sa ekeng le skela move ang ke gutla lena yes baby. So motho moholo ne kopa jetse di viewers tsa Josie Bioscope wa o spalele today nenkinga ngomntanami Usindi ngamkhipha esikolweni ku secondary waya ku private school so lapho ngaba ngisenginenkinga manje angimazi ukuthi wenza njani inkinga yami manje ngathi sekajola notishera and wathi nakafika ku grade 10 wathola ibazari so ibazari yamthola ikhipha 15,000 so right now angazi ukuthi ngenze njani angazi ukuthi ngenze njani ngoba esikolweni sekabhizi nalo tishera ubhizi phansi phezulu naye angazi ke mina ukuthi ngizoza njani bangimna ngithi ngesikolweni ngiyocomplaina bangitshela ukuthi wayengamkhiphi ngizamkhipha kanjani phakathi nenyanga kanti phakathi nonyaka kanje ngoba fanele ngiqale phansi ngenze ngala amaform like ibazari yona bese yenza njani. So wena umuntu omdala usaba ukuthi mongamkhipha kule sikolo lese uzolusa ibhasari yena unefundo yakhe Nkosi yami ubrilliant lo mntwana kabuhlungu kanjani ntana that's why wathola le scholarship uyabona indaba so wena mama how also we fitile 18 my sis so we fitile 18 so wena umuntu omdala isizathu sakho ngoba seka over 18 ukuthi kahle angathandani esiphi angali ukuthi athandane mara nentanga yakhe sis and futhi nakhona wesiphathi ukuthi utishera wakhe lo oyenza zonke lezi so wena my sisi le qadile ningutlwana le teacher hano o qala sekolo se ba wontsha ori ke ntho ya no okudala mangena kulesa sikolo ungenzela yonke into mawe ungenza at least uyasibooster nasendlini kuze kanjani okay wena my sisi kuze kanjani ukuthi uMr Dlamini agcine awushethe hono utla jwa ngoba nunuyela sikolo ngobala uhlile jwa ngole qetele seliyibona wena le Mr Dlamini selutlwana bekangiyenzisa ama extra classes so sa connecta lapho so ukutisa eng Mr Dlamini history bese ihlalela nje sichilela angibooster ngemali nami ngifane nabanye abantwana ngikwazi ukuthenga impahla so umuntu omdala bathini esikolweni njengoba ngwane ohwetsa ntshotse soli teacher baba uyitse ubajwetsa bayitse bathi wayengamkhiphi esikolweni maye mina ngikwazi ukuthi ngamkhipha kanjani abakhona ngikhuluma no Mr Dlamini nje angazi lapho mntasikana
So wena my sis awusabi ukuthi njengoba so ujola Mr Dlamini so akaw affecta ayetsa go ska hlola o gona o focus esikolong and ngithi siyazi ukuthi ibhazari like haba ufile yona o ka qetela ba inkile haiba wa faila so ayutho sentoko o ka fana kwa u too much o waba pregnant ayutho sentoko ka qetela o file na kwa Mr Dlamini ebe o sa hlola ubala sharp lo muntu ngithembisa umshado so hayi into engithusana umshado yeah ukuthembisa izulu lomhlaba elingekho mamakhe mina mangikutshela ivari ngiyamthanda futhi siyathandana kahle kahle mntanami mara ungenzani mara mntanami kuko konke nje sengikuzamile mina empilweni asasogola akusafani nakucala so when at the time ningakwethandani bophila kanjani bophila ngani ngoba umama ngithi bekakuphilisa ka whatever enyani analingeno nophila kangile so kaluhlwana le Mr Dlamini beshereza so manje uhlulwa yina ngithi uyabona uNkulunkulu kuphi opportunity ukuthi uthola ibhazari ayenzela ukuthi masuqedile usebenzele umamakho so no uhlulwa ke ingweza jwalo but nso uqhubeka ka relationship uyenza izinto zibe lulu Dlamini so mutho muhulu mina into engizibuza yona ngoba uyeza ukuthi umntanakho uyavuma uthi yena u right ngokuthandana noDlamini rona ga nturi bitse ditseng wa irelemo because already lena wa dumela ba utlwana and o sa fitile le 18 obviously na right ka utlwana so ke batla o tseba why really mo gona motho mo yona sithando sami into engishoyo engicelayo yini ngicela ukuthi nje mhlambe nangabe njoba sengibhalele ukuthi uLand la ama camera mhlawumbe uzong understand uzongizwisisa ngoba ngakhuluma na kunini ngimncane manje mhlambe nakabona ama camera uzongithathela ekhanda ubani loyo uzokuthathela ekhanda uMr Dlamini yeah maybe uzokuthathela ekhanda kanjani like angithi angizwisisi mhlambe mhlawumbe ini mhlamba bangazama ukuthi bahlukane or bayenzana angazi wabona khona sobona ukuthi ama viewers wethu nathi awutlo re no man wabona re ba fe clarity sharp why antlantle re ya mara ngwana ntsa dumela okay tala wena kanti kunini samba lo muntu wakho ande awuphi uhlala phi udula kayinani uhlala khona la sisifini mo kayimo kuphi mara uyasiya awu uthwile ungenza isilima lo mntwana acha skithi ungenza isilima lo mntwana wazi nokuthi uhlala uye lo utlo mama akwana wamubona kiyole kiyole pardon dumela ya kitenga butuka ya kitenga sengimangale sengizelwa abantu kenzakalani yeah sekenzakalani la sengimangale kuzwela abantu kenzakalani okay motho moholo rona re batho ba Jozi Bioscope ne so ska ha re le batho ba Jozi Bioscope jalo bua le Lady Blue mona jalo re tlisitswe ke mama mona ke a tshepa wa motseba ausi nyamazi umuntu engumfundisa esikoleni yebo ke kopa mo jotsa buturu bothata ke nenkinga yakho futhi ufunani enganeni yami ufunani enganeni yami uyazibona ukuthi umdala kanjani ende watheya bathi bamthomolo why pass subject yakho kuphela wamanya wa fail umenzani lo mntwana uyabona intanga yakho lena uyibhekile awuna ntanga wena awuna ntanga lokuphizi nomntana phansi phezulu kwenzakalani ngawo ngaqala ngathi ngicela uhlukane nomntanami hey wo ungangitshela ukuthi ungangilinge nje ungitshela ukuthi wo kancane ufunani engaleni yami ungitheleni kusesikoleni la usesikolweni kanjani sisho sila ungabuza iquestion ebhaliwe umuntu omdala mina lo muntu ngikwazi naye kahle lo muntu unyamfundisa lo i-student la ngifundisa khona uphuzela ngaphansi uyamfundisa angithi mama ungiphi imali bengizoyenza kanjani ela bese ungasangilaleli wena nana ulalela lona lesi ngikubuza something uthi mama kasekuphi imali so wena imali uyithola ngeliphansi lakho manje bekumele ngenze kanjani nana uyithola yilobutshupito benzayo right unabantu lapha endlini mama bangahlazeka lana esikoleni what about career yami uletha abantu la what about i-career yomntana ujola naye ningilethela abantu why ningilethela abantu la uthi wami makujola nomntana ngifuna usizo angithi ngifuna usizo mina ngoba ngizamile ukukhuluma nalo why ungazanga kimi sozoletha amakhemera azoyenzani umdala sikhuluma ngithi wena ngincenge wena na angiqala ukukhuluma nawe angiqala ukucela ukuthi hlukalane ngane yami
Ngiyangizwa ngithini dala ngicela ukuthi umethele ubani babakhe wena uhlazi ukuthi ngidom at least ngiyaphasa ke Uphasa kuphi? Ngokuyenza isex bese mawucedile ubhuti azokuthengela ighosa uyabona manje unesibindi sokuthi atshela umama ukuthi uyabona uyayidla imali eghosa uyakudla wena ukudleka wena. mara uyanginceda ngiyalamba endlini I-mindset yakho idizi nana usentsanule ngwana uhloli uzomlobola udlala ngomntana wena. uyayibona le nkinga enginayo that's why ngicela usizo kini mina ngize ngwilling nokeka icareer ngoba ingane yakho ngizomlobola nokumlobola Udlala ngomntana wena. lo muntu una 18 sekuvumelekile ukuthi singathandana musi Mama seka mami ye Motswadi wena sayithwele 18 ngwanawo kanti wenza i-matric lo mntwana seka na 18 kanti akunandaba mara khana iyenza ngislima kuye ke mama watsho ke yena ha batle relationship ena ke re wa utlwisisa ngiyakuzwa my sister ne maka mina angisakwazi deep down angisakwazi ukumyeka awudlali ngalo mntana. umama into angayisolva nayo ukuthi singahlalisana phansi sikhulume njengabantu abadala because vele naye ngaba away you understand maka umntana wakhe angeke ngisakwazi ukuphuma kuye already ngisengiplane ne future ngidraftile ukuthi mangingaphela nje unyaka nje makaqede esikoleni mina ngizoyithumela imali yamalobolo into engakwazi kuyenza Awudlali ka ngwana batho. yo yazini baba we I wasted my money ne ukufaka lo mntana ku private school yangizwani yezona ukuthi agijimele uwe agitshele uwe mfana ndini yangizwa ukuthi ngithini Wonga mmela aqeda ukufunda ke bese umkhipha umkhipha ummeli ke bese ukhipha amalobolo Ukhuluma nabo principal lapha esikoleni. several times ngikhuluma ngizama ngireporta lento bathini bona mama. no like yawazi ama private school mfethu umuntu uzenzela into zabo you understand bazenzela into zabo abanginaki So nana wena uthi ngiyathandana. abanginaki siyathanda Semathandweni. ukungishada ngiyamthanda mina ngumama wakhe ngimthola 9 months lo mntwana ngakuthola awungiyenzeli next mama ngiyangizwani ngakuthola 9 months nanti Ufuna umama kwenzeleni wena nana? Ufuna ukuthi mama ufuna ngenzeni Yeah, ubatla mama wenzeni. ngihlala ngipepile la ngibona Ufuna ukuthi akwenzeleni? ungibonisa uthando awungiphi imali hayo ngithathe phi imali right now kuyenza into esona okay since ungasebenzi mama ke uzoyenza kanjani Beka yenza kanjani before lo mntana lo athandana nawe? thila zabe na 8 Before athandana nawe bekenza kanjani? thila zabe na 8 Umkhulisile wabangaka beka yenza kanjani umzana? Manje ngibuye komthengela impahla Impahla yazothi usele uthengoma mncane wakho Wena uyamthenga. ngamanje uyamthenga. angumthengi ngiyamthanda lo muntu lo Lo mama lobona. Meka uthola ungwana haye for 9 months papa. 9 months kawufela. Abudisa unentsaphila ka. ngiyalivuma icala angithi uhlezi uthi ngidoma Extra lessons sakwayi wena. Extra lessons sakwayi. phuma kimi wena yazo wena ngicela ukuthi yabona manje le decision oyithathayo okutshela mina ukuthi uthandana nalomkhulu lo yazini Thula buthi. ngiyabonga mntana ngiyabonga lobuhlungu ongizwisa bona yangizothi ngithini ngicela ukuthi uNkulunkulu akwandisele nihlale kamnandi nalento nalomkhulu wakho lo mina I'm done Mama ufedit. I'm done ngawe uzozibona ene nalento nalamarabisho wakho lawo lapha endlini othi uthengele lo cela ubuye uzowathatha kwami Uyazi awuna respect awuthulini umama wakhe lona. thuli lona akathuli mthathe ngikupha yena yes ngikupha yena Uthomulu. mama nje Ngikubale emenganya zakho Ibusiso zangu utelela mama uphela boyfriend umthetho akakwenzeli next boyfriend yathenga. Mama Mothomulu. Ngicela ningiyekeni ngiyakubonga mntana ibusiso kuphela awusa exist la kimi ngiyabonga lo muntu lo ngiyamthanda Melu siphathe kanjani Kimbo let me tell you something urata usakati mme ole uthore ngwana hayi for 9 months ha utsi di pain tse mme ole a di utluleng ka ngwana yena ha ona right o tella mme wa ngwana umthetho rena no mahamba to was nang respect ka teng o chonchotse jalo pela di camera ka mama zala o rena ngithanda kwesithu la ngihlala khona because obakayithandi into yenza wangamele ne girlfriend le yakho if iqeda isikolo ke mangabe uyamthanda ngithi ufuna ukumlobola Akusi girlfriend. angizingeni omshadanga ngizomlobola Yini? so Mapha so amalobolo. 75 Akushuthi
kumele siyivelise ke amalobolo akho kusho ngoba wena ke wow uyayithola imali. Khipha amalobolo abamalungu bakhona. Fast man, mina ngi-understand why fast so ufuna Mama ukulobola. ngangithathela yena uyambona Abobani? Mama ngangithathela yena Sho labantu kuyobe ngikuthanda. hayi Angeke umfazi wami ngimthathe. Watsiba untinela ngani? Cela umina. Untinela ga batlo mmamela. Kopa uthule. Ke kopa uthule. Abuti, tlo go jotse something. Wa bona mme o qeta ngotso re tlile nena show. Ke mme wa hao. And high change gore ke mme wa hao. And ntho ya o mo disrespect pela boyfriend. It will impact her. ngifuna yo nje ama blessings akhe mina nomuntu respect awunyeke ukuthi respect phambi kwamathi respect kanjani? Uyiphi respect omuphe yona manje njengoba size nawe? into Awuhambanga naye umama wakho la ngabe uhambe naye wayokhuluma naye uthi hayi mama ngisamthanda maka ukusele neboyfriend akangenzeli next maka uhlaphe simatho wamama hawubona cause udla mina ungenzela yonke into engiyifunayo umama akakhona Umama akakhoni. akakhoni nje aka-afford so udla mina yonke into engiyifunayo uyakwazi ukuyenza Kinale question for wena uthi mama ka afford maka wena ungena private school jwang ngene ngebhazari patalelwa ibhazari bhatalelwa ibhazari aka-afford next akakhoni nje so nale mali lena udla mina nginika yona ngiyakwazi ukuthi ngimnike naye uyakwazi lokho abalance endlini the time udate noDlamini bo survive kanjani no mama bo survive kanjani ungako date umiste ngapha bo survive kanjani uzungula aphanda ngayo uyabona ukuthi uthando lokho kimme wawurata kimme mina uyakwazi kungenzela tlolla Dlamini ke monna ka change le ka usani Fundisa wishes. Ufundisa subject. Ngifundisa history bro wami awuphasi history uphasa 90% usazofunda lo muntu Uyaphasa or uyamphasisa? uyampassisa lo muntu lo Maybe esikoleni umphasisa. ka sex akere haletsa sex uthe uzongilinda so uqeda isikole sikala watsiba ausi hayi nna witse ke ntabe ya lona ene watsiba ke ngabuti kopa tlolle mantswa wa hao re a tlolle tin fish ntse ke pheta ntsho ke mme wa hae o motswetse o mo hodise ha ona motswedi a sa rateng ngwana hae o bontsha gona morato na mo jesa tin fish eo ka baka la lerato la na leng yone bile go ngolletse mo showung ke ka baka la ha umme let me tell you something ha umme ene ha o no tsiba go bomme ba fila jwang tshwantse o itse beo Uyamthanda my sister? 100% is Sure. 100% lovely Sisi uyamthanda my brother sure waro imali. kakhulu wa ngiyamthanda itse nna ke batla go jotsa ntho i1 abuti o motho ke motho la fetoha ene mama o hlapetse matsoho so if wena o sanke matjatu no o sanke mitsotso o sa itjotse go ole ke mme wa ka re ke lo kopa tshwarelo ke tsa hao le gona re le show re traile ga tla le mama so ntho ke o botsang yona o sala la buta o lo kopa tshwarelo mme wa uthi a uyenhluphekeni hayi basiba king mama ke tshepa go lona mdima kena ka kelelwa it's fine ube le yena nomshata ne futhi nginwishela ama blessings angini judge nokunjudge mara motho ke motho la feto today o so ka usane jwang mara wa hao mme e tlo dula le mme wa hao ho lokile wa itse king guys la tshepa re fihlile le mama mona ntse bohloko kore mama wa complain hore ngwana ya sa bala sekolong wa utlwana o etsa eng ngwana o re yena a ka se tlwelle boyfriend ka baka la hore boyfriend ya mo etsetsa mara ko ha bona hona le hlopheyo ene boyfriend ke ye e jwetsa ngwana o re mo montlung mo monna mo o tlo ja braai pack mo heno tsa mo ja di tin fish tlo nke le jwetse lona bana kaofela ba sa appreciating batswadi ba lona ka jeno if o mo haya appreciate motswadi wa bona say this tshwantse tse ba bangata bana ba hlokang bomme ba sentsaneng ba la ka tsore nka re nka llela sefubeng sa mmoaka nka re ka etsang but if wena ntate mdimo o file chance ya go hlomphe wa mme e bo sna hlompho ho lokile mara tshwantse tse ba di blessings tsona ane ba tlo di thola if le wena motswadi mo situation e tshwanang le mme o ska le bala fela o emailela ko Jozi Bioscope .co.za ke le rata ka ofela le next episode mfana re tsamaye ke tine Bathina uthandele history. hello mntana uyadelela yazi umuntu uyatshintsha uyazi but as judge is fine bambile